Hadian baka executive committee jang ka KCDC kala shem ya karai banum shasho ik jingot kilo ik jur ki jep hayo do ka step jang ka khatwei tarik jimang ki bor ka KCDC rin kat ka jing sanran lang ka Hima Mylliem kila Hiar hidalade shayo di lang ban pinsong tho ba Ïakren ba Nongkhaïi jur ba ikinong rap rin kat ka jing batha ba kinom di don shu ka jingot kilo henry de tang ban chuthawi ki borni pat ki kriya Habakren bakilat pathai ko bor din ka jinglet jurep ka executive member Congress Mary Karpuri ka babat ru ekatanat market kala ong ba ka Hima Mylliem kala pinmi ek hukum na du usnem 8,000 khat khandai banum sha banot kilo ki jhur ki jhep bat ba kala kintui ki nong rap ba ki Nongkhaïi ba ki netrei lang khnang banum dan ka jing do nong na baro arliang banum dan ka jing ujor shushu nang ni shakman ini rupa pergi nong rep numbiang, ini jadi kepangin dua, nama saya, jadi kalau ini kita tentu no. Di tambah, kalau ada order jong napok, order di sana tu anu jar kenai lah, penting na kahima, na kayin sem. Nama balai ba, ini cuma 1 kilo, ini ban wing lagi. Ayo mo. Kau saya di mana di batu? Ini kan sila lamsam. Nama kecil lamsam kita beli kila mat saya kecil. Ini rungi kerpat lem kenya piru ba. Long naik kunyak kan kenya kinong rat kita beli long ni rungi dan kejik snow. Piru kinong kayi rungi dan kejik snow mo. Baru ada. Oh, kita kejik sisa ko. Kade. Katanya ka suko. Ihapot ang malong hindi ba direct dito. Isuko. Kau yung kakriya. Dia sampai jam 1. Dia tahu pada setahun tu badan. Bapak, kalau kamu dia tu. Ya, dia dia umar. Ni isuan benishin saya kata. Dia dia umar bapak. Nada tu bas ni, desa kasang unong rep. Kau dia kan do yang ni. Kejingman kejong ni, agak council. Ringkat bagi yang jongi yang pinapo KCDC I barang kensai I bari yang in charge ka trade I ba tabor in charge ka council building aga jo kapor I ba jambor war in charge ka ilaka I kajingwan ka jongi hangni kade halor ka kajing ot kinong rep mo adin ka bangi nila adep yashong ka meeting ka ba Mylliem kasngi kaladon karai na baro kilyang kabangin wan hidaladi hakas spot ban yui ya kata kajinge kabakita kilong rap kima ha bay bat ko kilo ki nilai adep ya penbet ha padang kinong rap kinong khayi bakide bandon kajinge songtu Jingot ba kinong rap ro kide ban songtu ha baki ai kimar ki jongki chi kinong khayi ba kinong khayi ro kinum mo yabja ke ha ju ka poru kinong rap ro bakim dei ade ban do nong Ndai jingsisha kalau ada lupa order na ke office ke jong ke Hima Mylliem na ruah hajar kat kendai kabla penmi na ka office ke jong Hima Mylliem balakang ia ka kilo ndai pat kin thau tang ia ki kriya bat ia ki borni di hangta bakin sala ban thiet ia ki mar ki jong ki amdai shu ban chuat lam sam be kinto nakan men scam bakani ka jingwan ka jongi hakani ka sngi kanlong ka basaiso but nakaliang ka jongi ru ni kirpat ret ya kinong rep but aga jo ka poru ya kinong khayi ka bakin ya tray lang ka jing so tu amar ba pi nakapor sha kapor kinawan ki jing ujon habakado sha kano ka Hima Mylliem sha kano ka district council te kan pau shairu shabar kumbangi ngimle ye kata ka di kaway ka ba ngiru ni kwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi ni susong kalangti
kabangim don kita kajing smokia ndre kabangi smokia nak takadaw bangi sawan ndre ndi baong bangi wan mentaru benong lese basuan na benta kanu kanu kada ndre baroshi katung ila tre ka kam namar ka kam la ka kam banyak lese mo ka basuan Syamadan madia kabancuya ya kumni na kapor sa kapor kami kamlong hiru bangiru ngin chuan namar bangiru ngibon kami ngingets kem bahapo ka jingpet jingmi jong ka Hima Mylliem hi bangingets kem banang ni syakmat kanum dan chu kanu ka jing ujo mo